Nilqawkom magħna. Il-bieraħ Pape iddiskuta x-xitan mill-aspett tal-Bibja. Illum se nkomplu nimirħu lil u se nanalizzaw il-figura tax-xitan f'reliġjonijiet differenti. Magħna żewġ mistiedna fl-istudju nilqawkom magħna il-mistiedna tal-lum Lejk Ahmed Atif mill-Komunità Ahmadija Musulmana f'Malta kif ukoll Pastor Joseph Aġus li ġej mill-Knisja Pentekostali li hija parti wkoll mill-Knisja Evanġelika. Nibdew nanalizzaw flimkien id-dokumentarju bil-fatti George Peressa. Il-figura tax-xitan ma nsibux biss fir-reliġjonijiet insara, mod partikolari dik Kattolika, imma wkoll f'reliġjonijiet oħra, bħal dik Ludija, li minnha l-Kristjaniżmu wiret qafas ta' ċertu twemmin tradizzjonali. Min-naħa l-oħra, il-Lut daħlu fil-wirt ta' twemmin u superstizzjoni demonijaku fil-kuntatti li kellhom man-nies tad-deżert u ma jaqsmu lejn l-art imqazza imma fuq kollox mal-Babilonja u l-Kananiti. Skont l-istudjużi tad-demonoloġija kienu is-Sumeri li ferxu l-ewwel twemmin drawwiet u superstizzjonijiet marbuta max-xjafen. Is-Sumeri kellhom ċiviltà antika ħafna. Jidħlu fl-istorja taċ-ċiviltà madwar 5000 sena ilu fin-naħa t'isfel ta' Mesopotamja fejn illum hemm l-Iraq, isem li aktar ġej minn belt antika Sumera Uruk. Kienu nies intelligenti ħafna li ġa kienu għarfu l-kidba. L-isem Sumer aktar xifisser is-sidin tad-dawl minħabba l-erf tagħhom. Imma fost dal-lat marbuta man-natura u l-ibliet ħolqu wkoll il-figura tad-dlam u l-ħażen, ix-xitan. Bil-famuża leġenda ta' Gilgamesh ġanna l-idea ta' esseri jismu Zu bil-Qrun, personifikazzjoni tal-ħażen li sera it-twabel tad-destini. Dini l-ewwel idea li għandna tax-xitan. Din l-idea dakret lin-nies tal-Mesopotamja u l-Kananiti li minnhom il-Lut xorbu l-idea tal-ispirtu għarrieq ix-xitan. Imma fl-istess xirka ta' Allat, is-Sumeri poġġu wkoll Uxum Gal li kien kontra l-bnedmin u kien il-ħin kollu jieħodha kontra sħabu l-Allat li kienu jżommu mal-bniedem. Hawn toħroġ qawwija l-idea li żviluppat u waslet sat-Testament il-ġdid tad-dimonju tentatur u għadu tal-bniedem. Ħanibdew b'mistoqsija bażika ħafna. Llum għandna l-eżempju ta' żewġ reliġjonijiet differenti, ovvjament hemm ħafna iktar li ma stajniex f'nofsija indaħlu dal-persuni kollha. Imma biex nifhmu iż-żewġ reliġjonijiet li intom tirrappreżentaw, mistoqsija bażika ħafna. Nibda minnek, Pastor. Ix-xitan fir-reliġjon tagħkom jeżisti, l-figura tax-xitan qiegħda hemm? Il-xitan jeżisti u ma jeżistix biss fil-moħħ imma jeżisti bħala persuna, as a spirit being, u ovvja hija persuna li ta' kif smajna hawnhekk hija biex ngħidu hekk is-sit tad-dlam u tal-ħażen. Ġifieri meta ngħidu spiritu l-istess bħal twemmin ieħor tal-Knisja Kattolika li. Eżatt, m'hemmx differenza fejn jidħol bejn l-Evangelical Church u Knisja Kattolika fejn jidħol id-dottrina tax-xitan bażikament hija l-istess. Jiġifieri nemmnu li kien jeżisti, huwa maħluq mhux jiġifieri huwa etern, probabbilment kien ukoll anġlu qabel ma verlu li għandu jieħu l-post Alla, niġi mkeċċi mill-ġenna u nintaqgħu miegħu l-ewwel darba fil-ġnien ta' Eden meta it-tanta lill-Eva biex
din hija letteralment identika biex ngħidlek għal dak li smajna fil-ġimgħa li għaddew fil-Bibja kif. Eżatt. Jiġifieri aħna bħala Evangelical Church aħna d-dottrina kollha tagħna nibbażawhom fuq l-istudju tal-Iskrittura u mhux fuq affarijiet oħra. Fil-Knisja tagħkom kollox jikkalkulaw madwar id-dinja madwar 250 miljun ruħ membru bejn wieħed u ieħor. Xi kemm għandkom f'Malta? Aw Malta probabbilment ta' qrib 600. Imxerdin Malta b'kollox. Aktar minn 40 sena bħala Evangelical Church kien hemm perjodi differenti ta' żmien qabel l-Ingliżi fi żmien l-Ingliżi, qed tifhem kien hemm żmien fejn il-Maltin ma setgħux jattendu knisja Evangelika, il-pulizija ssama l-bieb biex ma jidħolx Malti fihom. Però ovvjament xi 40 sena ilu twildet l-ewwel knisja Evangelika f'Malta. Bil-Maltin ġifieri. Bil-Maltin. Kif timmaġinaħ imma llum il-ġurnata x-xitan? Jiena nipprova nimmaġina x-xitan skont kif tajl il-Bibja nimmaġina, tifhem spirtu. Matul iż-żmien intwera b'modi differenti daqqa serb. Dawk huma simboli, simboli qegħdin hemmhekk biex jgħinuna nifhmu kunċett dwar dak is-simbolu. Jekk pereżempju qed nitkellmu fuq serb, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li tiġi fiskiet mingħajr ma tinduna biha, qed tifhem jiġifieri it-tentazzjoni tiegħu se tiġi b'tali mod li aħna ma nindunawx bih. Ġifieri teknikament imma kif tħares li hawn persuni jgħidulek jien ma nemminx fix-xitan, se jkun hemm min pront li jgħidlek allura ma temminx fix-xitan, inti ma temminx lanqas li jeżisti Alla. Huwa ħażin min jgħid jien ma nemminx fix-xitan, imma nemmen li hemm il-konċett ta' ħażen. Iva, jeżistu dawn in-nies li ma jemmnux li x-xitan huwa persuna, però xorta jemnu falla. Ma ħaġa ħażina din jew aħna issa jiena mhux jara biex niġġudika reliġjonijiet oħra, jiena ħanitkellem fuq dak li nemmnu aħna, iva aħna ma naqblux magħha għax aħna nemmnu li x-xitan huwa persuna reali li tista' tinfluwenza lin-nies b'tali mod, tista' toħloq mar, tista' toħloq anka tibdil fil-weather u fit-temp. Għandna nipprova nifhmek. Meta tgħid li persuna ġifieri rajt xi ħadd miexi jista' jkun fi bniedem. Meta biex nitkellmu persuna, nitkellmu fuq l-affarijiet, aħna nitkellmu Alla huwa persuna għal xiex għax jaħseb jaf jitkellem. Ma bidejk, persuna li hija. Imma għalhekk huwa persuna spiritwali. Huwa spiritu. Huwa spiritu. Però l-kelma persuna ġifieri teħ personalità. Fimtek. Għandu karattru. Imma ma jfissirx bniedem ta' demmu l-laħam. Għal-kemm ix-xitan jista' jidħol jippossessa bniedem ta' demmu l-laħam, però m'għandux demmu l-laħam. Dwar dan il-punt xtaqtu koll aktar il-qoddim nitkellmu għax fil-fatt dan il-programm tal-lum jikompli għada permezz la diskussjoni u dokumentarju tagħna fejn se niddiskutu suġġetti mill-aktar interessanti. Kif jitneħħa x-xitan f'reliġjonijiet differenti u ċertament il-mistiedna tagħna li serġgħu jkunu magħna fl-istudju se jkollhom iċ-ċans li jimirħu fuq dan is-suġġett u naraw x'jiġri f'reliġjonijiet differenti dwar dan is-suġġett partikolari. Atif, naf li inti sajlek 3 snin Malta, tifhem il-Malti kollu, ġifieri żgur m'għandix problema segwejt anke il-programm diskussjoni, tkellem kif tkun komdu, jekk hux bil-Malti jew jekk hux bl-Ingliż, u mbagħad tal-benefiċċju tat-telespettaturi nkunu nistgħu naqilbu. Ilek 3 snin Malta, il-komunità tiegħek b'kollox, ifisser lilek 3 snin li bdiet Malta? Grazzi ħafna. Il-komunità tagħna bdiet 7 snin ilu. Malta? Fi Malta, iva. U jiena ġejt hawn 3 snin ilu. Imma l-komunità bdiet fil-1889 mill-Indija. U issa hija mxerda fi kważi 200 pajjiżi tad-dinja. U jiena I represent my
community here in Malta. ħana l-istess mistoqsija bażika li tkellimna mal-pastor ftit ilu. Ix-xitan fir-reliġjon tiegħek temnu fih? Iva, aħna nemmnu li x-xitan jeżisti, imma mhux fiżikament, imma spiritualment. So hawnhekk qed naraw żewġ reliġjonijiet li għalkemm differenti fil-mod kif twemmin huwa mibni, imma hemm fattur li huwa komuni li qed ngħidu li huwa x-xitan. Kemm kolli ngħidlek ix-xitan kif inhu, kif timmaġinah ix-xitan? Xitan u pereżempju fil-Qur'an Muqaddas, Alla meta jitkellem dwar ix-xitan, Alla semma żewġ ismijiet tax-xitan. Iblis fil-fatt ħan nitkellmu dwar aktar qudiem u x-xitan. Iblis kien meta Alla qal li x-xitan li imur u importanti li obey Adam. F'dan dak iż-żmien issemma Iblis. U meta kien Alla kien jitkellem dwar Adam, meta kien ħareġ mill-ġenna, fi dak iż-żmien kien ix-xitan who deceived Adam to get out from that Jannah. So there are two words. But they have a meaning as well. I mean, Iblis is a person who is sad, who is losing heart, who is losing hope in God. That quality which a person has, he is Iblis. And the person who deceives, who... Yes. Iva. Danu ix-xitan. Kemm għandkom membri f'Malta? Għana 10 sa issa f'Malta biss. Red ngħidu 10 minn irħula differenti. U l-mira tagħkom kemm tikkalkulaw illi fis-snin li ġejjin tiżdiedu? Alla jaf daħuk dwar futur. Imma aħna mhux nemmnu fuq il-numri, aħna nemmnu fix-xogħol li hija importanti li naħdmu nippratikaw it-tagħlim li nemmnu fih u naqsmu bejn in-nies oħrajn, dik hija importanti imma numru mhux importanti dejjem. Jekk pereżempju għandna ħafna nies ma jemnux u ma jaħdmux affarijiet tajbin, ma jagħmlux dawk email tajbin li Alla jrid minna. Dat mhux tifisser xi ħaġa għalina. L-argument tiegħek huwa irrilevanti kemm knisja ikollha eluf warajha fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif dawn jibqgħu fidili lejn dak it-twemmin. Iva, dejjem hija importanti li aħna nafdu falla u nippratikaw it-tagħlim li Alla tagħna. Per esempio, l-reliġjoni differenti. Jina nemmen fil-Qur'an Muqaddas. Jina wkoll nemmen fil-Bibja u l-kotba imqaddasa oħrajn. Imma fil-Qur'an Muqaddas aħna nippratikaw dan it-tagħlim. U kull reliġjon għandhom it-tagħlim tagħhom, hija importanti li kulħadd jipprattika dak li jemmen fih. Parti oħra ta' dokumentarju li se twassalna lejn punti oħra ta' diskussjoni. Nsegwa flimkien. L-Ittiti li kienu jgħixu f'parti sew fejn illum hemm it-Turkija u s-Sirja kienu tal-fema li spirti ħżiena kienu kontinwament jiġġieldu ma' spirti tajbin permezz tal-maġija. Il-Babiloniżi wirtu ħafna mis-Sumeri, imma jorbtu l-alla ħżiena xjaten mal-mewt u s-saltna tal-mejtin. Kienu jemnu li x-xitan seta jkollu seta fuqhom u għalhekk ħolqu amuleti u ritwali biex jaħduha kontra din il-possessjoni demonjaka. Anke fl-Eġittu, l-idea tal-ġlieda bejn it-tajb u l-ħażin hija marbuta mal-lat tajba u għall-lat ħżiena li permezz ta' Alla dragun ta' taħt l-art, Apophis, ixerdu il-mart fid-dinja. Finan kien hemm diversi teoriji marbuta ma' tixrid tal-ħażen, imma l-aktar magħrufa hija dik tal-għaref Zaratustra li bbaża r-reliġjon tiegħu fuq id-dualiżmu tat-tajjeb u l-ħażin fi ġlieda kontinwa. Fil-mitoloġija Iranjana, ix-xitan jara kif jagħmel
u jaħkem l-bniedem wara mewtu huwa jaqsam il-pont ta' ċuvat fejn il-bniedem u ġudikat. Ix-xitan jasses fuq il-miżien, kif jara il-ħażin jeleb li tajjeb jaħtaf l-bniedem u jniżlu fil-iħmudlam. Fil-Quran, ix-xitan barra dal-isem u magħruf ukoll bħala Iblis. Il-Quran 11 darba iwissi li x-xitan huwa għadu tal-bniedem. Għalhekk aktarx l-isem Iblis ifisser dak li jġib id-disperazzjoni. Skont il-Quran, Alla ħoloq l-xitan minn nar bla duħan. Fil-kitba Quranika, ix-xitan unfisser bħala superf u arroganti u minn hemm ġiet il-waqa' tiegħu. Idea komuni li taqqat il-figura tax-xitan fit-twemmin antik mhix tant il-kruwa tiegħu daqskemm il-ħażen tiegħu. Nifakrukom li dan il-programm tistgħu segwuh ukoll fuq l-internet u streamjat dejjem live fuq dive.com u daw kollha li jixtiequ jaraw ripetizzjoni ta' dan il-programm tistgħu tagħmlu dan fix-ħin tridu intom fuq dive.com permezz ta' sezzjoni on demand. Segwina parti oħra tad-dokumentarju. Joseph, meta tara suġġett bħal dan, il-kumplessità tiegħu illi jaqgħad popli differenti, kemm taħseb li għad fadallu relevanza il-kunċett, il-figura tax-xitan fil-ħajja tal-lum l-2010? Jena naħseb ħafna nies ikun konvenjenti għalihom li ma jemnux fix-xitan. Għax allura meta bniedem ma jemminx fix-xitan, jiġifieri qed irabbi attitudni, jkollu attitudni li dak li huwa ħażin għal ħaddieħor u għalih ma jkunx, allura jista' jgħix ħajja li toġbu mingħajr il-biża' li hemm kastik ovvja wara din il-ħajja u ovvja ma jemminx li jisma' għax qed jiġi ttantat biex jagħmel dnub, għax illum il-kunċett ta' dnub ukoll qegħdin inneħħuh mill-ħajja tagħna, anzi jekk tgħid dnub jgħidulek int min int biex tgħid li dak huwa dnub. Allora, jena naħseb li huwa programm bħal dan tajjeb li huwa tajjeb għax iqajjem kuxjenza jarġa' li qed jaħseb xi ħadd. Isma' ix-xitan jeżisti jew le? Jaqbillu jemmen li jeżisti għax kif qadilna Ġesu hemm żewġ missierijiet. Missier li qed fis-sema u l-ieħor huwa x-xitan. Issa min jagħmel il-ħażin u l-ħażin inkejluh permezz tal-kelma tal-Alla l-Bibja, missier huwa x-xitan. Imma dak li jagħmel ir-rieda ta' Alla, missier huwa Alla. Għana millek argumenti ieħor. Jien forsi ma nemminx bix-xitan, ma jfissirx li x-xitan allura huwa l-missier tiegħi. U jiena wkoll ma jfissirx li se noħroġ minn hawnhekk u noqtol lil xi ħadd, ma jfissirx li noħroġ minn hawn nagħmel id-deni lil xi ħadd. Ġew hawnhekk nerġa' lura għall-mistoqsija li għamilt fil-bidu u ħażin min ma jemminx bl-ispirtu tax-xitan imma fl-aħħar mill-aħħar jemmen fil-ħażen. Joqgħod attent li ma jagħmilx il-ħażen u jsegwi bil-Bibja bit-tajjeb kollha li ġib magħha rispettivament ir-reliġjon twemmin tiegħek. Ma tistax tgħid tkun temmen fil-Bibja jekk ma temminx li x-xitan huwa spirtu u li jeżisti. U li għandu qawwa jiġi biex lilek dak li huwa ħażin jikkonvinċik li huwa tajjeb. Jista' jkun minflok huwa spiritu huwa dak l-element ta' ħażen, il-ġest ta' bniedem ieħor li ħajamel xi ħaġa ħażina jekk ġiet gwerra jekk xi ħadd ħajweġġak pereżempju, dak huwa ħażen dak il-kuntest. U l-awtur ta' dak il-ħażen kollu huwa x-xitan. Issa San Pawl jgħidilna lilna li qed jgħid lill-Knisja ta' Efesus, ovvja qed jgħid lilna wkoll, qed jgħid lil dawk li qabel ma kinux qed jimxu wara Ġesu, kien jgħidilhom qabel kontu mmexxijin skont dan l-ispirtu biex tagħmlu r-rieda tiegħu. Immissa imnatfin bid-dem ta' Kristu u ngħixu għal Ġesu. Allura mekk qed jgħidilna Pawlu f'postijiet oħra fl-Apostlu Pawlu li x-xitan huwa forza, huwa persuna li għandu l-forza, għandu l-abilità, għandu l-kapaċità biex lilna jdawrilna għajnejna
minn fuq dak li huwa tajjeb u biex nagħmlu l-ħażin. Imma dak il-ħażin jorjuna bħala tajjeb. L-istess bħal għamel lill-Eva fil-ġnien ta' Eden. Lejk, inti kif taħseb fuq dan is-suġġett, x'inhi l-fema tiegħek? Temmen li x-xitan fil-ħajja tal-lum għad għandu relevanza, għataw post ix-xitan? The Satan, first let me explain you that God have created two powers or two qualities in every human being. One good and one bad. The good represents angels and the bad represents Satan, the devil. Tajjeb jirrappreżenta l-Alla u l-ħażin jirrappreżenta l-xitan. L-xitan. Fil-kastija kattajt jirrappreżenta l-anġli biex inkun preċiża għal-kumment li għaddejt inti. Okay. So, I mean, both have spiritual bodies. They are not physical. First we have to understand that they do not have any physical body, neither the angels, neither the devil. So, as when we do good, we are doing according to the angels. And God have created these both to give us, to reward us in the hereafter. Because God have created bad as well for a reason. Because if there is no bad, we cannot judge our good deeds. For example, if we are going in the street, we find a mobile, for example, in a car, that we have a chance to steal. That's up to us. If we steal, we are following devil. And if we are not, we are going... Jazla tal-bniedem, jek jisraqsek jieħux dak il-telefon ċellulari, jew kalla jħalli hemmek. And at that time, it will be judged that we have done something good. If we won't find any chance to do good or bad, we will not be judged. So that's why God has created bad, to judge us, to reward us in the hereafter, so that the people who really believe in God, who really do according to His will and His teachings, they will be rewarded in the hereafter. And as in today's life, I think in today's life it's much more important that we pay attention to God, towards God and His teachings, and we follow, because the world is being more materialistic nowadays. And the Satan, the devil, he attacks from different ways. Sometimes it shows materialistic world, it makes more beautiful for us, so we could go towards that and we leave God behind. So in today's world, I think it's more important that we have all this beautiful world, but still we remember God more than these things, because loving God and practicing His teaching will be rewarded. If we more go towards the materialistic world, it means the Satan is appearing towards us in a different shapes, in a different forms, to attract us towards the bad. Taqbel ma dan għadu kemm qal Atif li qed jidher b'diversi. Għafik għamel kommenti tajbin ħafna. Li ma naqbilx miegħu, ovvja, jiena mhix Musulman, ma nistax naqbel miegħu, jiena Kristjan, li Alla ħalaq il-ħażin bħala ħażin, hekk qed nifhmu sew. Aħna li nagħmlu fil-Bajbil, il-ħażin beda minn meta Anġlu kien jismu Luċifru, Lucifer, Son of Light, tkabbar, sar superf, u rrid ukoll jieħu post Alla, u rrid jitla' wkoll fuq it-tron tiegħu. Minn hemmhekk l-innoċenza tal-anġli, okay, ittatnet, u kif għedlek Satana ġim keċċir barra mill-ġenna, kif ukoll anġli oħra li imxew warajh, dawk li aħna ngħidulhom demoni jew xi ħadd, issa l-kliem ġieli jkun interchangeable. Issa id-dualizm li semma Afik, aħna ma naqblux miegħu. Aħna nemmnu bl-Spiritu Santu li Alla jagħti l-kull bniedem, kull min jemmen f'Ġesu biex jaraf it-tajjeb li jrid jgħix. Issa, ix-xitan jew d-demoni jew xi ħadd jew Satana ħajkun qiegħed dejjem hemm biex lilna kif qed jitfgħalna għajnejna l-bogħod minn Ġesu. Qal sewwa fik u tajjeb ħafna, importanti li għajnejna ikunu dejjem fuq Ġesu u jew fuq Alla sabiex narfu dak li huwa tajjeb mill-ħażin. Lejk, kemm nistaqsik mistoqsija ta' ftit sekondi għaliex naf li staw sanna fit-tmiem, però għadha se tkompli diskussjoni fuq dan is-suġġett.
Attakki terroristiċi, per eżempju fil-Pakistan, rajna attak vera ekra fit-28 ta' Mejju tal-2010, għalik jirrappreżentaw il-midja, il-preżenza tax-xitan ġesti ħażiena, attakki terroristiċi. I mean, whatever we are doing bad as a human being, it represents that we are following the path of devil, not the path of angels or the path which God willing from us as a human being. Yes, whatever is bad, it's coming is the way of devil or Satan. And regarding terrorist attacks, I mean, in those attacks they are killing innocent human beings. So God did not give permission to anybody to kill any human being on his name for nothing, because God have created human beings for a reason, and God want that reason, that aim should become fulfilled. So that's not reason to kill a human being. L-Ahmadija tiġbor fiħdana Musulmani imma bit-twemmin b'talim differenti. Fil-realtà ġifri intom kontra attakki terroristiċi? Jew tiġġustifikaw f'ċerta każijiet biex noħorġu anke din id-differenza fil-grupp li tirrappreżentaw Malta. We fully condemn them categorically, because such attacks or such they don't have any justification in Islamic teachings, and Islam categorically condemns, because Allah Almighty says in the Holy Quran that if someone kills a single human person, it means he has killed all humanity, and if someone saves a single human person, it means he has saved all humanity. So this is a grave sin. There is no justification at all that the killing even a single human person doesn't have any justification. So killing hundreds and dozens, it's impossible that they can provide any justification. And regarding in certain attacks, for example, they do not kill sometimes 100 people, 200 people, 3,000 people. They are killing humanity such times. For example, mostly people ask that on 9/11 there were 3,000 people. Inti assolutament ma taqbilx ma dawn l-attakki. No, not at all. L-attakki terroristiċi. Għajkonna niqfu hawnhekk il-ħin literalment taretilkom li ħan niltaqgħu għadha fir-realtà se niltaqgħu nhar it-tlieta għaliex literalment first li konna tlieta u l-erba' nimmaġina li għadha wkoll il-ħamis. Mela, id-diskussjoni aħna se nibqgħu hawnhekk fl-istudio, il-kumplament ta' din id-diskussjoni mbagħad ix-xandar nhar it-tlieta li ġej. Nixtieq b'mod partikolari nirringrazzja lit-tim kollu, l-crew kollu ta' Wan li b'tant sagrifiċċju b'tant imħabba itella din il-produzzjoni. Horizons, il-crew kollu li kuna jaħdem fuq il-features matul l-lieli fost il-ġimma, u b'mod partikolari tislija l-direttur li normalment ikun ma' hawnhekk Ruben Kassar u l-sinjura tiegħu illi propju din il-ġimma kellhom tarbija oħra. Nawgurawlkom aktar fer flimkien bħala familja. Grazzi wkoll daw kollha li ħadu ħsiedi biex inkun nista' niġi għal dan il-programm illum il-libsa bil-Gris, id-diżinjatur Carlos Sherry li kull ġimma jieħu ħsieb ħid ħwejjeġ differenti bid-drab ta' JB Stores, ix-xar, Nations Ola, ġaġa għal-ġojellerija, Claire bi prodotti ta' Eva Garden għal-makeup kif ukoll Shoe Market, Azraben u Crystal Color Tips il-Qrendi. Grazzi ħafna, nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid nhar it-tlieta li ġej fejn dakinhar se niddiskutu suġġett differenti fost l-oħrajn kif pereżempju isiru tkeċċijiet tax-xitan f'reliġjoni differenti. Il-lejli tajjeb. Dan it-tim li ħaħsib lil-Ġulja. Nations Ola għax-xar. Eva Garden għal-makeup. Ġaġa għal-ġojellerija. Color Tips Randy. Diżinjatur tal-ħwejjeġ Carlos Sherry bid-drab ta' JB Stores. Shoe Market Azraben. Tistgħu issegwu tal-programm tfuq dive.com.